imi dia kalai, hauhing katak imi hotu diak. Kolega Sira, ohing imi hamutuk faleo hau, niria de Jesus iha programa Escola Ba Uma. Dia kolega Sira, agora hau selora imi ba aprende homanori Sira. Imi pronto kalai? Olá, colega Sira. Molok tama ba ulo ohing lorongian, hau ihai sasi kida ba imi. Mai ita hamutu kadika kutak. Imi pronto kalai. Uma ida quarto barak. Mai be oda matang la iha. Colega Sira, continua acompanha na fating aula ohing lorongian, tamba hau se foni resposta iha aula ikus. Hoje, ita se continua a história, o título, Arthurnya Diário e a parte da Walu, adaptado a história Nelson Gonçalves Nian. Mas bem antes ita continua, hau se pergunta balu bem mi hotu. E a Arthurnya Diário, hatetem fating hakmatek ba Arthur no ne família, basic motakik, entre barike na lakluta, fating ne naran saida. Saida maka acontece e a região turiskai e a loron tolo nulo resing ida, Fulan dezembro, tinan rihung ida atau sia hitu nulu resing walu. Dia, no agora, mai tarona parte da walu história nian. Então, tur hokau nononok, ati mo tu hotu belarona di diak. Capítulo 8, Prepara Barrende. Dalla rumah, Arthur fotisai ninia diário no le. Dalla rumah, ni hakerek tanui tuan. Mai be, nia página basic hotuona. Nia le nia caderno ne para liu do que hakerek. Nia re letra ne be hakerek ho caber e ali em português. Nia le fali kono ba evento sira husitinan hat liba to agora. Nia triste tamba nia moris agora lanesan ulok. Nia uma hetan estraga, ema hotu sini nia suku, tem que halai no faz malo. Katuas ferik sira nebe kous nia, goza nia, no kualia diak bania, bahira nia sela barak mak mate tia ona. Ni husu baninia ang karik, nia bele fila fali ba escola. Nia hanoin kona ba mesa sira ia liceu ia dile. Formato cadeira ai, zanela bot, ho parede cor de rosa. Ni hanoing mos kono ba professora nebe o imbui seladet. Ni hanorin liam português. Professora ne ba tiaona. Mundu ne ba nia lakon tiaona. Nia promete ba nia ang katak se nia se moris, nia se buka dalan ho di fila ba escola. Nia contenti bela ajuda salva ni familia. Mai be, nia lakoi ta akaridatan. Nia mos, hatene katak nia nunca bele halua eman bene hasoro. Sira mehi ba independência, sira barak mate tiaona. Sir nia ram fakar tiaona. Sedu o tarde, timor bele ukun rasik an. Lorong ida, mane balu lausai hodi bakair karau. Banghira fila, sira hato katak hasoro eman be sira conhece husilak luta. Ema sirnee, Força Indonesia obriga tama ba ailaran ho dibuka tuir ema. Olívio Dehan. Sira haruka ita tu rende. Ami deam basira katak ami se precisa tempo preparaan. No ami aceita ho dibela hasuru sira iha loron tolu nia laran iha fatin hanesan. Ami asegura katak sira la tuir ami to ihane. Feto no mane bot sira kuliah kono ba saidamak sira tengki halo. Katuas ida dehan. Ita la bele hela ihane klirulitan. Se sira hatene ita ihane no ikus mai sira se mai ho Força Indonesia ho dikar ita. Arthur nia bin dehan. Se ita bakarik, ita tengki preparado. Ita precisa hatene katak ema sela oho ita panghira ita rende. Ita precisa hatene semak sesimu ita.
ita precisa atene kono ba situação hahanian. Arthur Nebin continua. Dia kliu imi ba no asoro sira fali. Dia basira katak ita preparaan mai be hato basira pergunta hirakne no haruka sira lori ema rumah ia tempo tirmai. Hodi responsabiliza ba ita ni segurança. Loron tolu tirmai Olivio no sira seluk ba soru malu ho ema sira husifila. Ema sira ne explica katak. Força Indonesia sira hakarak ema hotu sai husi ailaran hodunune sira labele suporta fretelin. Sira explica katak funu quase hotuona. Nicolau Mate, resto husi membro Komite Central Fretelin KCCF mos mate. Ihadet Valentil Balu makse funu. Sira dehang katak, sira sidau katete babapa sira kono ba Arthur ni grupu nee. Mai be sira labele husikdet situação nee ba tempo naruk. Nenei kalalais, bapa sira se hatene kono ba Arthur ni grupu. Ema sira usivila nebe hatene ona kono ba Arthur ni grupu mos iha situação perigo. Tamba se bapa hatene se hirus lo sira. Sira explica katak situação hahan a tebes, pior liu iha lakluta. Sira hato ba grupo ne atu prepara hahan hodi haruka ba familia sira nebe iha ona vila, nune bele iha hahan rumah banghira tama rende. Olivio husuba sira. Se bele iha ema ida hodi bele garante sirne segurança. Ni husuba sira atu lorisaku rumah banghira mai fali. Ema sira husi vila aceita. Tempo tirmai, sira se lori sefi de postu, nebe sira explica katak ihlian Indonesia naran camat. Ia sirne fatin aularan, sira hahu perparaan atu rende. Arthur ho sira seluk tesi no deut akar barak. Tempo tir falimai, sira bahasuru ema sira husi vila. Sira hasuru malu ho camat. Camat ne aman husi zoven ida nebe idade hanesan ho Arthur. Nia liurai ia suku ida ia lakluta. Sira encontro ia aihu nia okos. Camat ne explica katak. Nia la bele fo garantia completa basira. Mai be ni se halos forsu makas atu bele asegura serne segurança. Mai be ni hato katak situação hahan mak aras katebes. Mane sira usivila entrega saku fos mamuk basira. Saku hakere kolian Indonesia. Mane sira usivila deham basira atu prepara akar halo barak tuir sira ni forsa no fo basira atu lori fila ba vila. Nune lite lorong hira sira soru malufali no entrega saku hahan ida basira atu lori subar ia familia ni uma. Colega Sira, história dene sedok remata, no tu continua e lição tirmai. E me bele hano rasi com a basaida makato acontece tirmai e a história. Tempo matemática. Tu irmai, ita se aprende matemática, mai ita aprende hamutuk. Olá, Alin Sira. Agora ita tu estuda com a posição sasan Sira. Molok ita tu aprende lição ne, mestre hakarak Alin Sira foti lai sasan Sira hanesang, fatuk, aitahang, latamamuk, aisanak no seluktang. Alin Sira. Agora ita se aprende com a conceito leteng, kraik, let, larang no liur. Mestre se for hatene ba imi, o insa tau sasan Sira iha meja leteng. Alin Sira se hare no hal tuir instrução nebe mestre se fo. Tau uluk fatuk depois tau fale aitahang hanesang ne. Tuir Alin Sira ne hare, aitahang nia posição iha nebe, los. Aitahang nia posição iha leteng. Tau aitahang depois tau fale fatuk hanesang ne. Tuir Alin Sira ne hare, aitahang nia posição iha nebe, los. Aitahang nia posição iha okos. Tuir fale, tau fatuk iha aitahang no aisanak nia let. Ida ne significa katak ita tau uluk
ai tahang no ai sanak mai bela bele basic liu malu. Depois, tau fali fatuk iha ai tahang no ai sanak ni let. Tuir fali, tau fatuk iha lata larang. Ne significa foti fatuk ida hatama ba iha lata ni larang. Tuir fali, tau fatuk iha lata ni liur. Ne significa hasai fatuk nebe iha lata larang no tau fali iha liur. Aling sira, ita aprende te ona konaba konseitu sira hanesang, konseitu leteng, kraik, let, larang no liur. Los kalai, mestre espera katak aling sira bele komprende ona konaba lisaung idane. Aling sira, lia fuan sira nebe ohin ita usa hori hala atividade sira ne, bye-bye, ita utiliza iha ita nemoris lor-lorong. Mai be, termo sira ne envolvemos iha konseitu matematika niang. Aling sira, keta halua halo pratika sira ne, hamutu ko imnia mau kabing sira iha uma. Bom trabalho! Dia colega Sira, ita ni lição matemática hotuona. Ai, Saci! Colega Sira, mi hanoi hetang ai sasi kohin hafoba imi. Ida nem makni resposta. Uma ida quarto barak, mai be oda matang la iha. Saida makne? Au! Colega Sira, ida nem makita ni programa Escola Bauma Balorong Ohinian. Kita haluha atule livro no aprende iha uma. Se imi pergunta ka dúvida ruma, bele contacto mai número idane. Ida rua, ida mamuk mamuk. Colega Sira, até a próxima. Adeus!